Moja klijentkinja Snežana pita da li šećer koji nosimo putem voća i povrća utiče na proces mršavljenja, odnosno da li otežava gubljenje telesne masnoće. Šećer koji nosimo u telo ne samo što nam može otežati mršavljenje, već i pospešuje razvoj acidoze, kiselost krvi, avitaminozu, bolest izazvane nedostatkom vitamina u organizmu, karijes zuba, povišenu vrednost holesterola, odnosno masnoće u krvi, umor, lošu koncentraciju, nervnu napetost, glavobolju, dijabetes. Povrću se kuvanjem menja slatki ili glikemijski indeks koji predstavlja brzinu porasta nivoa insulina u krvi nakon uzimanja određenih namirnica. Hormon insulina je inače odgovoran i za skladištenje masti u organizmu. Dakle, kuvanjem povrće tipa šargarepa, celer, cvekla, paškanat, znači svo korenasto povrće, dobija karakteristike običnog šećera, što znatno utiče na porast telesne težine. Mnogi studije su dokazale da mnoge namirnice koje inače imaju malu kalorijsku vrednost, nažalost imaju veoma visok glikemijski indeks, pa dovodi do stvaranja umesto smanjenja telesne masnoće. Idealne namirnice su upravo one čiji glikemijski indeks ne prelazi 45. Generalno je korisno u ishrani kombinovati namirnice niskog i visokog glikemijskog indeksa. Namirnice sa veoma, visokim glikemijskim indeksom preko 70 su paškanat, krompir, pire, kuvana šargarepa, lubenica, bonžita, med, dinja, grožđe i tako dalje. Međutim, namirnice sa niskim glikemijskim indeksom, znači ispod 40 su lima ili crni pasulj, jabuke, grejp, pomoranđe, kruške, šljive, ovas ili zob, leblebija, integralna testenina i tako dalje. Namirnice sa veoma, niskim glikemijskim indeksom su paradajz, zeleno povrće, limun, pečurke, soja, jača.